it's not the history of what the teams make that gonna help what we can do tomorrow. Selamat sore. First, I want to wish that tomorrow the supporters can come to Patakan Stadium, to Balikpapan. I know that some of them come from Sulawesi and make big sacrifices. Tomorrow is Sunday. Is our last match before the Christmas, and also on this here on Patakan Stadium. And we have some difficulties on our squad. The importance of the support of our supporters is very high, because last matches that we play here, we are almost winning, and after in the last minutes we draw. And tomorrow we want to try to win against a team that on the 3 matches away that they have, always draw. They draw away against Dewa, they draw away against Persisolo, they draw away against Malut. And also last match that they play against the champion, they have unlucky, because they make, in my opinion, a good game. So please, if you are a true supporter of PSM Makassar, come to support our boys, our squad, our players, because they need your extra energy that you bring from outside to inside. It's very important that tomorrow we got here a good environment, and with a good environment, a good supporters, I believe that our boys can give extra energy. Pertama-tama saya ingin menghimbau untuk supporter datang ke Patakan pertandingan kita besok. Saya tahu besok adalah hari Minggu, dan saya tahu ada dari mereka yang kemungkinan harus melakukan pengorbanan ini untuk datang ke pertandingan kita, karena ada yang datang dari Sulawesi. Ini akan menjadi pertandingan kita sebelum Natal, sebelum Natal. Jadi tolong datang untuk mendukung kita. Dan saat ini ada beberapa kesulitan yang kita memang hadapi di dalam klub, namun pengaruh dari supporter saya tekankan sangat tinggi kepada tim. Dan besok kita akan melawan tim yang sebelumnya, di pertandingan sebelumnya mereka imbang lawan tim-tim kuat seperti Dewa, Persis, dan Malut. Dan pertandingan mereka yang sebelumnya melawan Persib yang juga juara, tim juara, saya kira mereka kurang beruntung pertandingan tersebut. Inilah pertandingan sulit, jadi saya berharap untuk supporter datang. Kalau memang kalian adalah supporter sejati dari PSM Makassar, tolong datang. Kita membutuhkan dukungan kalian, dan dukungan kalian akan memberikan energi ekstra kepada kita. Kita membutuhkan atmosfer yang bagus untuk menyalurkan energi ekstra tersebut ke pemain-pemain besok. We must focus and do our best for tomorrow match, because we need 3 points, and we must keep positive. I believe we can be more better everything, and we can do it. Terima kasih. Dan memberikan yang terbaik di pertandingan besok. Dan kita membutuhkan 3 poin ini. Kita harus selalu stay positif dan memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok. 3 pemain asing dari PSM Makassar belum cetak di beberapa pertandingan, justru yang nyetak dari posisi bertahan dan back. Seperti apa Anda melihat situasi ini? For me, can be the goalkeeper to score the goal. If we win, I'm happy. Bagi saya, bisa bahkan penjaga gawang pun yang cetak tidak masalah bagi saya. Kalau selama kita menang, saya senang. Kita tahu bahwa Barito di 10 laga terakhir belum sekalipun menang, namun dia punya catatan bagus di laga away, sukses meraih 1 poin. Gimana Anda melihat Barito Putra? What I can say, it's Barito, if we're gonna think on the game.
on the position of Barito on the table, we are not approach in the correct direction the match, because Barito have experienced players. We are the youngest team of Liga Sato. Don't forget this. And we are playing always away. We are the travel team. And we cannot say now that we are better than Barito without playing. We must, if we want to be better than Barito, we must show inside of the pitch. This is the way that we must say. And we must be humble. It's true that Barito have a good team and collect always points away. So we must, if we want to win the 3 points, we must show inside of the pitch. It's not going to be an easy match. We don't have, we are not 100%. We have many players that cannot help us tomorrow. But we're going to play with 11. And these 11 that going to play must give everything if we want to collect the 3 points. And also who's coming from the bench must give everything. And after, if we collect the 3 points, we're going to be happy. If we just collect 1 point, or if we not collect no point, 0 points, we must feel like we give everything. Because on the football, sometimes you're going to win, sometimes you're going to draw, sometimes you're going to lose. And it's not the history of what the teams make that going to help what we can do tomorrow. So we also, last matches we never win, but we collect important points away, in my opinion. Of course, we want to win. We not work to have a draw. And I think if a coach prepare a game to make a draw, it's more easy to lose the game. We need to focus to try to collect the 3 points. But we need to show this inside of the pitch. If we show this inside of the pitch, maybe the probability to get the 3 points tomorrow can be more high. But if we not show this, maybe we cannot. This is how beautiful is the football. So we need to be focused, we need to be humble, and we need to try to do our best to collect the points. And if the supporters come to support us, I think the players going to get extra energy and going to be more simple. Because tomorrow is Sunday, and I hope that tomorrow Batakan Stadium can have a good environment. Kalau kita datang ke pertandingan besok dengan pendekatan bahwa kita melihat posisi Barito di bawah kita, lantas kita memikirkan bahwa kita adalah tim terbaik, saya kira kita sudah salah dalam pendekatan pertandingan besok. Dan kita tidak bisa remehkan tim ini. Kita juga harus tahu bahwa tim kita adalah tim yang paling muda di Liga 1. Kita adalah tim yang selalu berpergian. Kita tidak main di kandang kita main di Balikpapan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita lebih baik dari mereka tanpa kita melakukan pertandingan, sebelum kita melakukan pertandingan. Kalau memang kita mau menunjukkan bahwa kita lebih baik daripada mereka, kita harus menunjukkan performa yang bagus dan meraih hasil di pertandingan besok. Dan tentu saja ini tidak akan mudah. Kita juga tidak 100%, banyak pemain yang tidak bisa kita gunakan, banyak pemain yang cedera. Namun kita akan bermain 11 lawan 11. Dan 11 orang yang akan terpilih besok untuk melawan Barito harus memberikan segalanya. Dan kalau kita mendapatkan 3 poin, kita akan senang. Namun kalaupun kita mendapatkan 1 poin atau kalah, di akhir pertandingan kita harus merasakan bahwa kita sudah kerahkan segalanya. Itu mentalitas yang kita harus bawa ke pertandingan besok. Karena menang kalah draw ini terjadi dalam sepak bola. Dan kita tidak bisa hindari hal tersebut. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya kita juga di beberapa pertandingan sebelumnya kita juga tidak memenangkan pertandingan tersebut, tapi kita mengumpulkan 1 poin penting dari pertandingan itu. Dan tentu saja dalam persiapan menuju pertandingan-pertandingan tersebut kita tidak menyiapkan tim kita untuk
mencari hasil draw saja. Tidak, kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Makanya untuk pertandingan besok kita harus rendah hati, humble, fokus, berikan yang terbaik untuk mendapatkan hasil. Saya berharap untuk supporter datang pertandingan besok untuk memberikan energi ekstra dan atmosfer yang bagus untuk pemain besok.